Чилгва Жонхва сайн сууж байгаа бидтэй мөнхөө сургуулийн офисын дугаар болон факсын дугаарыг авахар имэйл илгээлээ. Мөнхши Челжинэшижио мөнхши Хакюгва 사무실에 Жонхва Бонова Пексу Бонхор을 물어보려고 메일을 드렸어요. Тэгээд хэдэн цаг орчим залгавал минь багштай холбогдож болох вэ? Заагаад өгөөч. 그리고 며칠쯤 전화하면 민 교수님과 통화할 수 있을까요? 좀 가르쳐 주세요. дахин холбоо барина. сайн сууж байгаарай. 또 연락 드릴게요. 안녕히 계세요. сайн байна уу? 한지원 안녕하세요. сайн сууж байсан бидтэй. Офисын дугаар нь факсын дугаар нь юм аа. 지내셨지요? 과 사무실에 전화번호는 844-222-082-10이고 팩스 번호는 844-222-081-1이에요. олон улсын дуудлага хийхдээ эхлээд тэгийг оруулж дараа нь дугаарыг оруулнаа. 국제 전화를 하실 때는 먼저 001을 누르고 다음에 국가 번호를 누르세요. Мин багш хөвчлэн 10 цагаас 11 цаг хүртэл ангийн оффист байдаг. 민 교수님께서는 보통 10시부터 11시까지 과 사무실에 계십니다. Тийм болохоор 10 цагаас 11 цагийн хооронд буцаад ирж болно. 그러니까 10시에서 11시 사이에 통화하실 수 있습니다. Энд Солонгосоос 1 цаг хоцордог учраас Солонгос руу 11-ээс 12 цагийн хооронд залгуул болно. 여기가 한국보다 1시간이라니까 한국에서 가실 때는